Pawbeij kenika kubol yang kecing botai start cok kenika kongres Pawbeij beka election MP. Kenika cingkren kenika kongres ka semua di kumbak ladi ka MP mencoba. Ni apa yang pecat apa yang sengap ketian suka kalau thocul hadu takta ya Dr. Liki Sengkon ngai apa Dr. Liki Sengkon ilayo ikalat balik te parlimen pat ipen ina kawi pakam. Kalau kecil ibi dan kita cukup konkret jangka ru, namanya dia kadang dari tang MDC, natrai kampat asyik yo banyak kalah berung parlimen, buat tang pelau cukup parlimen ru. Tuminya sebab yang ini kubol ayu bukan dekat konkret kekeren persa nam ta cengi Dr. Ricky. Tua yang kan dia kejeli ke bahaya, ke badan KMP harus sanspa sau pulai ngot, ayu pilih tu yo pihak bersangsa dia dulu. Kita di bawah mana dia paham soal, untuk paham soal ini hak hukum sudah normal. Nama kita kita kan makin rakyat isu ini kita mula. Tahu makin hak bangkiran parlimen kita yo bangkiran satya. Nama procedure hak parlimen kadon dataway pelenti angkum assembly ra motion kat bamon ra bill kat bamon ye kat bamon walk out kat bamon MP habis council dulu kita hak parlimen tem. Language is one of the important elements. For many years, we've been demanding for the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule. I hope, with the support of members, that one day, just like while I was sitting here, from day one, hearing our friends speaking their own language, how I wish that one day, very soon, that you will also get to hear the language that I speak, the Khasi language. And I hope that the government, members in the opposition, would support the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule. Okay, sir.